mag-interpretar sin sayaw sin kuratsa, wala iba kundi sa persona sa naton bago nga SP member elect Lenny Barcarcel kontraman sa namon former barangay captain sa barangay Campinico si former Captain Sopronio Olchonga Kuratsa.
Salamat. SP Member-elect Lenny Bargarsel og sukat man kan sa namon sa iyong dating kapitan Sopronio Chambra.